Megalayapost.news Kasnong maulong benaha is Kasils District kalapan kuno ia kali niam syat suk mensiam kabalai sengilenter da kajing ipu iping bat kajing syamata syurham jong kipat ba ia kan kali niam tenrai la sedang nadu kakatsan tarik ujamang bat penkut pat ha kakatnyo tarik ujamang hapdeng kajingwan sakhi kipat ba kibon petkai nakaleng kijaka katkum kajing atu jong kinong song kasyat suk mensiam hamaulong bena kala sedang nadu senam kat kendai spa lai poar bat menta kala kanjo kumbak kendai peusau senam AA kajing yai beteng ban penne pensa ia Kolshor bariti dusturu kasih khara ya kani kali niam la penlong daga seng kasih maulong bena hakaba hadu kumbah nyos pa ngut kinong syat kentup yakithei soti bat kirang kensai kilai syamenta hakani ka syat sung mensiam ban penlong ya kani kasgi kabapu kabapieng kum kajing aingu yau blai nongbu nong thau erangkat kajing sawajong kaksing bat katang muri hakani kasgi lawan ban sakiru dau MLA Kamau Senram constituency u Olan Sing Suny u presiden kaseng kasih maulong bena ulur syai toti u secretary u pinong si lambat kiwei kinoy lam shnong harkat kipat ba babon balang Megalayapost.news